Bismillahirrahmanirrahim. Gel insana şa tayin kirine gotna roja heşti adare roja pidekaya. Dini İslam edibeçi, dini İslam edibe her roj roja pidekaya. Her roj dibe hakkı pidekaya. Ama maalesef iro dünyada dibin ki roja heşti adare roja pideke sanki avro tene pidekene ovan roja dine pidek tenene. Adaletta İslam eminlerin o adaletta dünya eminler. İca pidek kiye? Kine? Pidek dayke. Pidek havale. Pidek ortakı derdu kulaye. Pidek şefkate. Pidek merhamete. Pidek jizlame khura stuna male. Pidek ji evlade khura sipere. Rahay khu fidat ke. Çava de malada kustun tinebe قولون كتنه به باکی داجی او خانی دکه و حقا قولون مهمه ستون مهمه ادا دماله داجی پیلک او قصه مهمه ایک انسان چکریه خدایه ایک ظلم هاش چکریه خدایه ایک پیلک هاش چکریه خدایه اما خدا دبی ان اکرمکم عند الله اتقاکم بتقوای دبی کی تقوا به او با خدا شیرینه او با خدا مزنانه ها ادجا پیرک بنه پیرک سبیو خو نهماز که خدا خودید که وی نهمهی به ازیت در باز که هر رو آری ازیت کیه خوشک رانازه خوشک رونانه خوشک نگره پاری بازده و سایره آنینا سبی کم دنیای پر ازیته هناك بيدك برد أمدا وفات كن بيدك كنت برد أمدا وفات بكجي دفد لا شهيد داي أكو خدت على داير دايك دجا düşünce كن سبيكي دو سده وسايره سبيت الدنيا جينا قدا إيش أنا عندك دس على وسبي شيردك بني باقشتك سري دشو برا دقري برا رادزي برا دكنه أما إيوار زلام مش خرا رازش خورانه پیرک تمامی وان شد که maalesef حقیق دینی اسلام دا پیرکی وی حقی نایداینه yani mesela خدا تعالی دو قرآن دا باسا میراث که وقتی میراث وره پاری کرنی para kurka çıkarsa para kaçka çıkarsa vesaire ama maalesef kısmek şirci ku tace seri ve helikopter seridatine o kısmek melejik ve evci tace seri ve helikopter seridatine jikaçkara paynat ku sal dikava ar ev kacık de zevca dürman nekhoşe radibin dava hakkı khutkin ويلا علي بتش عقلي بتش منطقي ترى دعوة حقي خدك يو حقي منه خدا في حقي ده القرآن ده خدا قلتي چمات إنكار يعني نت بينجو وقت شيء جامعه إجا دورة جهالت ده بريكو إسلاميات وره شو حاشا بچاوي حيوانات بيركات نرد پیرکات دکرین دفروتن شو تحقی وانتنه بو تمالکی وانتنه بو تشتکی وانتنه بو yani ne kadar bunu tişkici gotna ama İslamiyet hakta pireki ko pirek an daike pirek eve insan ki hatna dünya ciddiya ma hava o jba ma adam atı dünya zede bunani iro 8 milyar nüfusa dünya he nivi pirekin nivi İslam'ın dil kija bajar edneri nivi pirekin nivi İslam'ı be pirek nabe be İslam nabe
İşek ve İslam bike ayrı, işek ve pirek bike ayrı. İroji تمرن هنگی جاد نره جدورا جهالت خرابتر بیانی. نوا چارشید پیلکه دخن، بگشکاوی دگرن، عردر آکاش دکن، بدار الوان دخن، بسیله الوان دخن، وان دکوجن. کیجا قانون via izin dedbe vahab kinani. İşte maalesef kutte roja haşti adare efendim iro roja pilekay. Halbuki dini İslam edebe harro roja pilekay. Yani insana hatta Hatice pileka hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu pileka ve avil bu به هر آوای جرا فداکاری کرد به جان خو به مال خو به تجارت خو به کاروانی خو حتی رسول الله را فداکاری کرد که نه حتی هاتیجه بوده بلکه حتی رسول الله خو پیشتانه شدند حتی عایشه پیرک حتی رسول الله علیه السلام بو لذا حضرت ابوبکر صدیق بو جپیرک آرا معلمتیت کرد دین اسلامی جپیرک آرا دگوت پیرک مهمه حتی رسول الله علیه السلام روکی سر منبره لجامیه صحابیه را دبه ای گلی صحابیه en başı insana kiye en başı insana kiye tabi sahabi denge o nakin hatta Resulullah debe en başı insana ekul mali şpilaka hora baş be en başı insana eve tabi en başı kuş pilek ara baş bir hat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biye de en başı insana eve kuş pilek hora baş be de en başı ve cezim de Kur'an'da Xuda Teala emri ferman dike de ki daika hora ne bejin of ji dilevan nehilin hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de ev kesi ku diya ve yahud bavi لبالي صاغبن او جنت حق نك ويجوي رابعني يعني جرك لوان بنره دعاء وان بسنه او جنت حق بكيني دبردا tam تشكي هي hani دبيا cennet bine piye daik adaye hatta Resulullah Aleyhisselam dibice alkame sahabiye alkame dikeme ber sekerati sahabi dinerin ki alkame rahih teslim nake pır bi zahmete pır bi filane دچین بعد رسول الله ولا یا نبی خدا دبی و حال مسئله که وای القامت بر سکرات ده بیلی سکرات او ره و تسلیم ناکه حتی رسول الله علیه السلام راتبه تلی نره دبی گازی دیایی بکن دبی گازی دیایی بکن صحابی کی دچه دبی جدیای ورد دبی ولا حتی رسول الله گازی زد که hemen دیایی ورد دبی عجله دبی رحیم فدایی به دبی hemen زهرم راتبه سورا ادخل پیو اختیار جندی بزورت شباعت رسول دبی حضر رسول دبی امر خو بجه دبی کره خو القامه عفو بکه حتی رسول الله دبی عفو بکه دیا القامه جی دبی ازوی عفو ناک حتی رسول الله دبی چمت عفو ناک دبی پر دلی مشتیه به امریا مکریه دلی مشتیه کذبم شویتان دیه من حق اجرا خدمت کریه فلان دلی مشتیه ازوی عفو ناک دبی عفو ناکی دبی بله Öyle bir tuzan. Afuna ki nekti daikavi. Hatta Resulullah emri ferman tked bir ezin gabinin tinin lot ki ezin çetkin datine serevdu ve hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de bir alkame bin baven ser agir. Biri de bir bunu çap gene söyledi bir alkame baven ser agir bir şötinin. Madem dilet teşti kazavta şötan diye emici şötin. Na ya Resulullah de bir na tövbe de bir tövbe. Hatta Resulullah de madem tövbe de bir kurah afu bike. Diye alkame دبی یا ربی منو عفو کر یا ربی منو عفو کر یا ربی منو عفو کر کچاو واد بجه صحابی کی جندرت دبی یا رسول دبی القمر حق تسلیم کر دایک اوقا مهمن ایجا کل في دنیای ام دبر رحدا بمینک ام دلید یا بیلنا ام اوقا ازیت بکشینن والله الوی دنیای ایشه ما پرزور yani انک پاشیج ای مسلمانک اگری جهنمه داد بینن ایکو دیوان وان عفو نکلی بابان وان عفو نکلی اون yani ایجا
İca hevya mec Rabbi alemi eve ku pîrek heqê dînê İslamê çi dayet wê heqê da jiyana xwe bikin. Maalesef hinek pîrekî ji wan tirexê heq ew e xwe tezî dikin, dibe özgürlükê efendim nava çarşiyê çıplak digerin, dertên televizyona vî halê xwe nîşan didin efendim reklam mazan filan tiştî filan. Özgürlük ne ev? Özgürlük İslamê daya aydî yani. Te kanun nagije kanûnê dînê İslam em vîya baş bizan. Di heqê heywana da jî, di heqê însana da jî, di heqê zilama da jî, pîreka da jî, di heqê dunyayê da jî. Em ji ra dînê İslamê derneyên. Nerokî her roj roja pîreka mübarek be. û te bimînin di xêr û xweşê da û temam emanetî Xweda bin.